Mungkin ano sektor-sektor boy mapaisong ani. Oras ma oras. Jadi mau latih mak, jadi sakami mak, bapak udah dua, ima. Jadi mau latih mak itu hatta, mau latih manang di tasa luna, goparan no puta na balgai, gopar na puta raja sila sabungan, di tikyo marlas ni roh tutu, ima nama kalason, nabon atau kita di hari sadarion, las di somah ita, mamilit pengurus na baru. Jarang nggak terlaksana tau ulah ni. Jadi mau latih marohonot tatu tuhata ala dengan do ulah utai. Jadi di son rono kami setiap sektor nang ginorahon ni panitia. Songon nama kalason buat dapat ditikyon. Jadi di son narong gua kami sokot sakti. Asa sakti madingin mau sakti matogu di ita saluna. Asa saha manot dapat satu nami on. Songon di lokon di sini tua narohon nami. Ata titi manati noba horong malas di rumah tuk songon open abu tarpatu bana tiap sektor amat tade batama yang gona mangkohi pasu asuna par musik nami ala basaton sakti mahami baik kau majo alang-alang dari na iya sok kamu iya, sesuai pangidoan. Alay tapahit sa mate. Orang bisa lihat. Sektor beruru manusia non. Sektor na berguna. Ibulinan na dah. Sana dong, sana tuh sana. Masuk lagi. Masuk Buse. Iya. Bang Yogi baru dirajain dah. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Tambah geser tuh, Sok. Tambah geser. Saboyan no capariban na sila. Iya. Tambah geser tuh, Sok. Sok kamu sudah. Tubariban sudah. Pakai rambut bisa, pakai rambut. Geser ke samping. So, kalau paling gampang yang ada, kalau live streaming. Jadi perwakilan dari sektor 32 Padang Bulan agar ke panggung dan ke grup B, kemudian perwakilan sektor 26 Cinta Damai Tanjung Gusta, dan perwakilan sektor 78 Sampali Sidorejo, sektor 16 LP Tia dan Perkutut, masih wasaki sakti. Iya.
Maju ke depan, maju ke depan. Ya, tetap di situ. Maju sini, maju lagi sini. Ya, maju di sana terus. Jalo. Maju nang, sini maju nang. Ya. Terus jangan dulu, jangan. Saya lihat. Ya, maju. Orang saya lihat tuh dah. Orang saya lihat tuh. Di sini toh. Sana. Pasang. Berbaris kembali. Berbaris bisa sama senaki. Maju sini. Terus lagi kembali. Awas mapel. Tapahisa. Ini do tapahisa. Tapahisa ina. Kembali ke orang. Masuk Tayo tiki. Tapahisa. Alele na jok-joki. Tutohon na sa ng loja. Iya, lama itu. Lama pur. Kembali ke tempat. Yuk. Ramai. Lama pur. Iya. Yang mana puru? Awak macalo. Yo jalo.
Berarti hamurun atau HBT tembus nomor bola tahun 5 notor. Jadi mohon maaf untuk sektor sebelumnya teh. Jadi non songrom matong tuaka sektor na berikutnya. Sawudullah hita namang ida bertikiat do. Alay mau lihat mah di Tuhan. Posto roha ditiruni hari do saya lot tanona teh. Gohi mamung. Daung. Jadi maula tema dita saluna. Dinong marlas ni roha hita. Apa na didikyon? Imanaok pasatami so sakti-sakti. Dinalaho padoguhon. Punghata gopara no puna naboloni. Opu raja silai sabungan. Didok na dua-dua nama dok. Titim mana tinopa hodong males di rumah. Tuksongon ibe naboy terpatu pa. Sa kami sektor nung kinorahamunay. Amat tade batama yang ko namang goy pasu-pasuna. Hei, Asa sa masolu sa tani 300 rodang ni bulan. Nunga satu basa tami. Ima song juluan nami patugo pungoton. Amat tade batama nama dong ita salumna. Horas marita. Maulate mau basa tami wa tu panitia. Jadi mau lihat madihamu saluhutna dia kana pasahaton sakti-sakti di nama nupahi ulauta di bagasa sadarion. Di akan ulin ading kan nabi nasaha ura dohono matutu song ina tua-tua asa biluak mati baho bina itu salean horas mahami panitia nama calo tutabana madihamu nama ngalean songon jalan nami madok mau lihat itu hamuna Roma hami siya panitia na songon majalak kamuna bolo tukpe holang na dijolo na hujalak kami noksaha ma salam manis sian ketuata ngoy pargot sinami asa rohami lau majalang diaka perwakilan sektor bedamang kodang naho partisi Horas. Jadi noek pe kohi mamong ate. Dia melati mana dita saluna. Tua mubar musik ngami ada nok siluk kami. Imana pasato lau siluan nami. Didok na tua-tua nama dokon tinahoai tio di batu panuhatan. Baem masih tio-tio padong matu hasahatan. Alah satu terulak kamu dah. Bola kulkasok keluar di sektor 15 loh. Kulkas. Horas. Iya. Lanjut tadi dipanggil kuis itu ya. ya, Sabil Mangarade, grup C. Iya. ijo hami ma. Iya, bola dong aku saya lihat kita perkosijo aku. Neng nomor kuis. Salnaida sektor seplonom helpetia berkutut. Roma Bola Musala. dong aku asa lihat tu Sektor permusi. Padualu Grup Aku. Johor. Sektor Pitualu Sampali Sidoarjo. Sektor 22 Pedangbulan. Sektor 26 Cinta Damai Tanjung Gusta. Roma Hamu Amang. Asa Bersiap-siap Adong do Naposo hadiahna. Bulung Silalai Sabungan. Adong do hadiahna. Roma Hamu. Aku. Ini ada mau. Bola dong aku asa lihat jo tu permusi aku.
Ya, kami minta untuk memenangkan kuis dari Bapak Johannes Situkir. Sektor Saplonom, Marturjo, Saplonom. Helvetia Perkutut, mana perwakilannya? Supaya dijumpai Bapak Martua. Bapak Johannes Situkir. Soal ada sama Bapak ini. Sektor Obat Pelalu, Gedung Johor. Nadia Langa. Sektor 78, Sampali Sidorejo. Aku bang. Lanjut. Sektor Tolu Bulu 2, Padang Bulan. Supaya dijumpai Bapak ini ya. Sektor 26, Cinta Damai Tanjung Gusta. Cisomahmu. Gitu? Oke. Iya. Ngai, nggak. Oke. Silakan buat Naposo Bulung Silai Sabungan untuk menyanyikan lagu. Beta, maju mamu. Beta. Eto, ayo, cepat. Iya. Sektor 20 na sa mga rari sakti-sakti ate. Iya, ngabe, mana Naposo? Habis ini anak-anak sa mga rari na manotor ate, danak. Oke. Bagi nama-nama sektor yang dipanggil tadi untuk mengikuti kuis. Ini ya orang-orang yang beruntung ya. Hadiahnya besar. Supaya dijumpai ke gedung B, yaitu Bapak Johannes Situkir. Sektor 3. Sektor Saplonom coba ke belakang ini nah. Ya. Bagi sektor yang dipanggil tadi supaya ketemu dengan Bapak Martua Situkir di ruang D. Sektor 47 Jatioso asa Marpoto Satokin. Hah? 78. Opak Pitu. Jumpai masih Martua Situkir. Ya. Nah. Sado. Saplono. Sado. Tadi ya Pak Wali. 78. 8. Pegang ini. Karena beruntung. Iya. Sebenarnya sudah disediakan foto booth di sana. Sudah disediakan foto booth. Jangan lagi di sini dibuat. Udah ada foto booth di sebelah kanan kami. Di depan ini. Jangan di sini lagi berfoto gitu loh. Udah disediakan foto booth. Tempat untuk marfoto. Baik, kita perdengarkan dulu yang sudah capek ikut mensukseskan acara Pesta Bonataun dan juga pelantikan pengurus PPRS Kota Medan. Amma Kanaposo nasuboto lakla nasuboto hata alai moluboy marpangi dua kami amanginang natuling asa parwak kamu akan naposon baima Ya, Bastian. Naposo Silai Sabungan, Bastian. Kota Medan. Untuk maju ke depan. Yang masih Naposo boleh bergabung. Robi. Untuk nyanyikan lagu PSSM. Naposo Kota Medan. Cek. Jadi diamu abang nami, doa udah nami,
Naposo sila sa mga medan rometa tujolon. Asa maben ibura mazoita tuaka babatuaro na boruton. Aka naposo di sektor-sektor peboy maju tujolon asa margabu kita abang udah. Mau lihat tema di pajuan nami. Salinay, abang nami do ang gidoli nami na merasa naposo dobe boy maju tujolon nasarak merede ita. Mau lihat eh. Budulma dao pui Raja silahi sabungani Di jodo sude anak Lampasahaton pora sagu-sagu marangani on mapora niopui silahi saungani ikon marsyaolong mamusune pinompahi Sisara boru jalan semoy mansiolian tandu mobi poparan munapi turo poparan raja tampuni ikut kumorong dorohan poparan munapi tui tuoruni anggimu si tampun raja para tambun raja ikut kumolong dorohana itu moruni aham napitui Tokadono nawalu nasosaina jala tokado pukaun munabada mana parsalisi si baenum natikos jalana soboy hamu mardika jalana sotupa halakna asing pasaeo Marsyaolongan mamusude binopahi sisara boru jalan
Iko kumolong doro hampa paramu napitui Tu baru dianggimu Sita pun raja Jangan somoni popara tampun raja Iko kumolong doro hana itu baru di haham napitui Toka dohono punawalu na sosaina Jala toka do pukau no nabada mana parsalisi Yani Moro adong pe barbada Mana adong pasalisian Ikon masih tapi donasia jolo munabe Si baenum natikos Jalan aso boy hamu mandika Jalan aso tuba Halak na asing pasaehon Molo adong pe barbada Mana adong pasalisian Hikon masih tapi torasia jolo munabe Si baenum natikos Jalan aso boy hamu berdika Jalan aso tuba Halak na asing pasaeho Ima poda Nio bui Poda sabu-sabu Marladari Ima poda Nio bui Poda sabu-sabu Marladari Mola hati dia salut na tutuan Oke, mau lihat itu naposo bulung Cik. silai sabungan. Sonari tabering museng kupota. Semua mangida kupon nabe. Kami persilakan buat Abang Tunggul Silalahi untuk mencabut. Ahon adiga beo mamarit taho, mulai sonari bang. Iya. Hadiahnya sebuah Miyako yang sudah lunas. Udah lunas ini. Darong bek sangko pau no tuhita. Tapar rohabe tarhilala buano mulak majus manang ma blender cabe doho aka hepeng. Hepeng boy di blender. Keluar gawe hepeng tong. Cabut jo bang. Ah, kocok jo bang, kocok jo, aduk. Aga ya bang, lima, sada majah bang. Alai di nama jalo nonang tor hudul di Paiman di son asa di foto. Iya. Ipa masuk tuh koran non Metro News. Siaran ini akan diselenggarakan nanti sore. Tidak, pasti. Ah, Lima. Sada bang, Sada cabut boy, sada cabut. Lima, sada cabut. Jaham mak. Di bereng B kupon na, isa na marnasip rotu jolo. Iya. 0395. 0395. Maju ke depan. Lari, tolong lari. Yuk, lanjut. Tiga 95. 0095. Ada satu kali. 0095. Maju ke depan. Aro. 0095. 0095. Maju ke depan. Hatop.
Asa dipacocok jo, baru ilian hadiah nak. 0095. Dia doh. Pas doh. Dah, salah. 0095 ini yang pas. 9 dengan 6 beda itu. Ya pas, naik ke depan. 0343. 343. Satu kali. Sehali. 2 kali. 2 kali. Ada mana cepat? 0343. Adong dosan, adong. Hatop. Mari ke sini sampai Madukap. Sampai. Ayo. Cocok doh. 0343. 0346. Bah, jonok do. Ayo. 0346. Cepat. Satu lagi. Diaduk. 0508. Otik naik pong. Ayo. Ligat. Warna kuning dia berarti paniaran manang ula-ula. Warna kuning. Melona merah baru. Utada. Ya. Silakan. Tuh naposo dibantu jo panitia dibantu naposo asa ditiup hadiahon naposo hatop Tolong dokumentasi. Parfoto hatop kamu. naposo Lo bang lo naposo kasih hadiah ini sama bang tunggul Oke, sama bang tunggul beri silakan. Iya satu aja. Oke, Mangarade. Saya ada, iya. Mangarade Zahao nih. Iya. Ya tolong satu-satu ya. Iya. Mangarade sektor onom bahagia manang pelajar, sektor Sida Perumnas Mandala, sektor 21 Tanjung Sari, sektor 26 Tanjung Gusta, sektor 62 Karang Berombak, Sektor 60 Medan State, sektor 2 Gelugur Darat, sektor 60 Sia Pacur Batu, sektor 24 Cinta Damai, sektor 40 Tolu Elang Mandala. sektor Pitu ya tu somamu. Tapa hica mang alana pesawat akan mendarat setengah jam lagi. Dita, anggota penguan Sinura sektor Onom Medan Selatan. Pelajar bahagia. Asarade Maita di Jolon. Iya. Sektor 20. Alayunang tormulak kita. Aon politronon di Iseman Nonon. Alanang rojo di panitia kita. Di sektor 20 Sada. Tanjung Sari na Humalia. Asar ramai kita dulur. Oleh deh. Dita, sektor 24 Cinta Damai. Otoro kita ikat Jolon. Sektor 24 Cinta Damai. Sektor 20 saya buka. Sektor 20 saya akun. Sektor 20
20. Sektor 20 saya gula satu sok kita. Sektor 40 tolu. Sektor 77. Sektor 24. Sektor 60 sia. Sektor 2. Sektor 20. Sektor 62. Sektor 26. Sektor pulsada. Sektor sia do sektor onom. Mangaradi ma. Hatop ma hatop. Ajam 5. Ini dari sektor mana Bu? Sektor mana Bu? Sektor 20, oke. Sektor 20 ada. Tanjung Sari Nuh Baliang. Esok bersata. 20 Isya Mutta. 20 sada Isya Birangna. Soma ita 20 sada. Sektor 20 sada. 20 sada. 20 sada. Sektor onom di Son Mahita Marare, Nangarade. Nyon ngesektor onom. Sektor onom bahagia pelajar. Sektor 9. Tunjuk tangan sektor 9. Ison sektor sia. Oke, di Jolo namanya Osati Sakti. Di Jolo namanya Osati Sakti. Sektor onom nyon sektor sia. Sektor 20 sada, Tanjung Sari. Sektor tolusia. 2 sada. Di Jolo namanya Osati Saktina. Di Jolo, oke. Sektor 26 Tanjung Gusta. PT Jo, asa di sensus Jo. Sektor 26 Tanjung Gusta, sektor 26 Martudu, sektor 26 kosong, sektor 62 Karang Berombak, 62 di Jolo namanya Sati-Sati, oke. Sektor 60 Medan Estate, oke. Sektor 2 Gelugur Darat, sektor 2, oke. Sektor 60 sia Pacur Batu. Ono Pulusia, sektor 24. 2 baris ke belakang, 2 baris ke belakang. Sektor 24 Cinta Damai. 2 baris tuh Budi, 2 baris. Oke. Sektor 40 Tolu. 2 baris tuh Budi. Elang Mandala. Sektor 77. Oke. Di Jolo namanya Sati-Sati. Do sektor 20. Berarti Nasoro sektor 62 ido. Sektor 26. Sektor 26. Dang roate. Saya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 saya ada sektor. Pajolo hamu, tik pajolo hamu. Pajolo hamu, tik pajolo hamu. Asa siap marga jak tu Budi. Iya. Sada 2, 3, 4, 5. Baik. Onom. Alasorodo. Sektor 26. Masuk sektor 7 lalu. Alasoro sektor 26. Pahitca. Tapahitca. Sada 2, 3, 4, 5, onom, 7, 8, sia. 12. Saya ada 2. Apas Bang? Sia dobe, sia. Oh, 10. 2 naik. 26 ganti 7 lalu. 26. Dang ro 26. 26, oke. Ganti 7 lalu. Upah satam itu kamu. Nah. Apa Bang? Dang dope. Mangaradi ma sektor 7 lalu. 78 ala dang ro sektor 26. Ngapas Bang Dolok. Oke, silakan cepat ipahitcain Mang. Ngapas 12 Bang. Ngapas 12. Oke, jalo hamu ma godang muna amang. Jadi do semaruhata apa? Sudah kita sektor. Saya mengarade tortor sekolah minggu. Cada mahita, gabe masalah oras. Jadi maulate madi tuata maulate madi hita nak pina do pengurus isonate. Di las ni rohani sudah sektor. Lahu manupahe ulauta di bakasa sadarion. Hulalasan hepeng naron, bodo madua biaya sadarion. Nate, rata-rata 2 juta. 2 juta sekian. Jadi madua do ulau sadarion. Las marwata marolobol maton dita. Di las ni rohani sudah sektor na jongjong di son
lapa sahato silua lau manupai ulau tadi baca tikyo dono namema asa tinti mana tidopa hodong lais di rumah godak sosadia penabe terbaik kami las marohani amu amanta panitia saya godang mapinasuna di hamu permusim kami lau pasahato sati mahami masati matogu sati madingin asal las rohani angka mata panitia bae mamangkot dan mula-mula padamu matu godak soba-soba las padamu matu godak si bane-bane asal giat bane rohani mata na batu de bata pasal budamang ma dohot tu godak sampai-sampai las pasahat tami manon siulona metu nasida las padamu damang ma dohot tu hasahatan sisa da tortor ma bana ma Gabe, baik nama baik. Iya. Terbantu dulu.